Hai guys, nak tunjukkan kereta yang memang masa depan prototype. Jom kita tengok. Ini dia, Light of ASEAN kalau tak salah nama dia Wuling Gravity lah. Sebab kat sana dah nama Gravity. Tengok dia. Satu pintu je. Satu pintu. Muka depan memang sangat ganas. Ada sedikit mirip Cadillac. Lampu depan ada sedikit mirip VinFast. Siapa tahu VinFast? Ada tak? Bagi tahu uncle. Dia punya spoiler memang garang cantik lah. Garang cantik. Profil tepi. Ini dia. Oh, profil belakang memang cun lah kereta ni. Tapi kereta ni kat Malaysia susah sikit. Kenapa? Sebab banjir lah, banjir. Okay, di belakang tak berapa nampak lah sebab gelap. Gelap belakang agak cantik. Lampu dia pun kau tengok lampu dia. Memang sakit jiwa nanti. Sakit jiwa. Tengok dia punya spoiler. Tengok spoiler dia. Dari belakang macam burung Dia punya kepak. Seat dia pun boleh tahan lah. Angka zoom. Kalau boleh nampak ada rezeki, nasib korang lah. Nampak? Memang tak boleh tahan. Cantik. Okey, zoom out. Nah, ini pintu dia. Menggunakan kamera di lampu di belakang. Dan dekat depan tak berapa nampak dia punya cockpit lah. Tak berapa nampak. Kalau tengok macam ni, lampu depan ada macam Mercedes SLS tak? SLS. Okey, kita intip daripada belakang Daripada belakang kita intip ke dalam. Semuanya kosong sebab kita prototype lah. Semuanya kosong sebab kita prototype. Korang boleh imagine lah. Depan dia punya steering tu semua screen lah. Screen apa lagi? Kereta-kereta dari China semua letak je screen Betul. Okey. Alamak. So itu saja untuk kita punya spy shot kereta kereta Wuling Gravity. Jumpa lagi. Bye.